So I don't know who are you ushaka kugira making a difference ukora ko umuntu atandukanye n'uyu wowe urinde wewe cyo cyunda cibaza cyane gose ndaza ko jewe iki umuntu ashaka gufatirako nk'umuririmbyi narigeze kubaza muri video nari nakora nagare ico gihe but just ask my people, ask some friends, ask some families, ask some like abantu badukurikirana bakunda ibikorwa byacu bakunda umuziki muri rusange, ask them nigiki ntarakora nkwiye gukora kugira ngo ndonke izo opportunity zo kuza gukora amashow outside of country. Sinzi ko nakishuwe ariko naje maze kubona ijya video nagize meditation ndiyumvira ibintu birabakwe canke ibintu nyene baba bari ko baravuga guco ahubwo ivyavuzwe naho byavuzwe na nyene igikogwa rero ko byavuzwe na nyene igikogwa ndavuga ibintu cyo kuba ari kuko deja ntiyo kuyadukiza ngavuga ikintu kitari ico. Rero nta muntu numwe yarakwiye kugira gutandukanya ubwoko bw'Imana aba bozi igikogwa kiba ari cyize kiba cyagufashije yo appreciate ukampanu z'agaciro nkaguha agaciro gutyo tukakora akazi. So rero bibaza yuko ibyo bintu abazungu bazanye biragoye kuhaba umuzungu ngo ateye ikintu ngo ntikigere abazungu bazanye biragoye ko bizohava petete mugabo twakwe kubirengera tukakora akazi tugashimira wakoze neza bari wese ga opportunity umuntu wese yakoze neza zitaye ibyo abazungu bazanye ko abazungu barayizanye bace bigira mu byabo baca barigira baradusiga baratera imbere bageze kure mbwa tubacaye muri ibyo nyene nta bizotugeza babizuteyemo babishizemo tukura amarori kugira ugisubize jenga ndagisubiza ndi serious cyambere ntabwo novuga ko no kwemeranya na Big Fizzo arabizi byanje kabisa barakoranye muri Gira Plaza muri 2022 arazi music live nakoze ku yari imeze so nibaza ko aho yavuze abandi ntabwo je ndimo aho uri kuyemo aho just ndimo kabisa waye wicoma abarundi bavyumve bako bari febe uzuguntu kubitana live uri kuvuza gitari bro je no producer ni gute rorimba uga ndo menya ntuzeya kugenda kuri beat yanjye so aho nikwemerana na Big Fizzo aho je ntabwo ndimo kabisa aho kurande aho wowe nturimwo mugaba abandi bashaka kuba barimo aho nabwira abandi ariko ari abarimo aho ndakweba nabwira abandi jewe ndarimba ntuzeya music live ndazi piano ndazi guitar sibira yuko Yesu ino kwigisha hanyuma reka cengico nakivuze gatoya kubatayizi nabo hari impamvu abatayizi hari cyo kivuga ko hanyuma kandi reka ngana mubwire Big Fizzo grand frère Religion ndamukunda cyane arabwira akantu no musta urashaka kugira performance ahantu ari ndimbo yiwawe igasumbwa vibe n'umu DJ urumuririmbyi nyene umu DJ akakwita vibe ikaze kuruta yiwawe kubera iki none arazi kuririmba agira ntuze ajana na gam oya ndikubabaza nyene mwege abantu mudukurikirana mu yawe ni kumixa gusa kuryoshya ibintu tu arakubita agafata microphone yiwe akarimba ibiyorogame byiwe ariko abantu bagira vibe that's why umuririmbyi reka arimba playback urabonye video nakora uciuja kuri ya video Big Fizzo yavuga ati abaririmbyi ntimuzi kurimbira ku manote ndiko navuga ako kubera ko mutarimbira ku manote bidisi none umudije arimbira ku manote Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV iyo bamukaganda ziko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze munadukundira ibikorwa byacu. My name is Star Boy the Ship, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararongo, Love in Town, Ubeshi, umukozi wo munzu, Mr. Fashora Fashijwe, Mr. I don't care, Mr. Dollar Boy, The Lion in the Jungle, all the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. I love support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Avadoganya la gere exterior. Twavuganya yuko tuzoganya ari interior et puis à exterior c'est après. Nubwo tutoganya ari exterior, tumaze kuganya ari interior ivyo birakwiye cyane. So, mu bwami bwa Star TV turi kumwe n'umwe mu bajene bakora cyane, n'umwe mu bajene bakoze cyane ndetse gushika ko no munsi bakiri ku kivi. Ndetse gushika ko n'umunsi ari muri babandi bavuga ati iragoye kunci intege kwera ko nta ntege ngira wanci intege gute kandi atazongira ako mugenda zifise birashoboka kushora kunci intege bamwita D1 all the way from Iteka Music all the way from
Kayanza hariya anye Butanyerera. hariya Butanyerera. Musa bimeze gute papa? Fresh sana kabisa. Umeze fresh Cyane gose. You look so good my brother. It's a morning vibe. Mr. Sound Zone, Mr. Fashion Zone. Hapa nimevaa Fashion Zone, ushaona? Fashion Zone. Kabisa. Muri Fashion Zone. Unyama kama unyama. Duka yanje. Ubundi mu mateka. Hari ukuntu kera bavuga ati kuko umunyakayanza byose kuko kubita akaja mu bintu vya fashion cyane gusumba. Hari kera ariko ubu ngo byarahindutse. Imana itokura umuntu amateka ategeza guhinduka. Imana yahabaye amateka arahinduka. Yego. President niwe yavuze ati kera tukizi Bujumbura baratubwira ati mtoto wa Birimani. Ariko no munsi aho tugeze ubu kiragoye kuvuga kubera ko ngo amafaranga ngo nitwe tuyafise. Ntabihuriye gutunga cyangwa gutera imbere, ntabihuriye naho umuntu ava. Iterambere Imana yari gushize ko aho uva hose urashobora gutera imbere. Yego. Umugambi w'Imana gusa. Bisa gushiramo ingufu. Ukore hama umugambi w'Imana ukubeko. Bimeze gute my brother? How are you doing now, man? I'm fine. My night was good. It's morning here and feels like we're going to do something good. Umusaza. Just imeze neza cyane. Aho nyivugana n'abahindi n'abazungu. Bayibonye se? Cyane n'igitoto town. Man. Kabisa. Bimeze gute dufashe kino gitondo turavuga ati eka let me do something. Let me do something this morning. Kugira basi turayiko twovyukira mu bikorwa nko twama tubikora misi yose. Urumwe mu bantu babakozi cyane bavyukira mu bikorwa cyane bivanye no kufise iriya bayita gutiriya studio muhira. Ndafise mu studio yitwa Sound Zone. Hako Sound Zone kandi maze gukora amahiti menshi man. Wari kuimbaza mu nyumba kubihereye ko reka nabivuge ntacu. Reka tubihere ko man. Hajya wo twibutsa indirimbo Sound Zone maze gukora. Ndafise Iteka Music nka studio yanje official ndakora imiziki yanje nyinshi cyane ndetse nakoreyemo imiziki myinshi. Nkagira na Fashion Zone yeni duka yanje nambariramwo for this time wambika nabandi bantu nambika nabandi bantu imbuzi zisanzwe ndetse n'iziri z'igitari mu karibu mwese nkaba mfise na Sound Zone ni studio ndiko ndategura izoba ikora imiziki tandukanye ariko igakora cyane cyane izoba ihagaze ku cyo kugurisha imiziki yanditse umuziki wanditse ukoreye beat ukoreye sound uririmbye mu diaspora cyangwa umuntu uvuga ati jewe I wanna just do the music from the scratch bashaka kuza ugakugira gute like ugasubiramo main vocal gusa ndaza basabitahura iyo project niko nategura soon ndayibatamo cyane yego ariko kandi yamaze gukorerwa indirimbo zitari nke kwera ko nubwo mutarabishira harabaze gukorerwamo indirimbo bita Tesa harimo indirimbo Kacutamba twayikoreye muhira harimo n'iziti turakora ama project hari indirimbo ya Africa kimari kumwe na DJ Fernando ziya zose zakore muhira yego sigura ko imaze gukora iramaze gukora amahiti bro hasigaye ko mu biransa officiel magusa yego ubakamisha umusaza avuze ati je ndi umwanditsi mwiza ndi n'umuproducteur mwiza ikambatemwe ndabise producer komeye we n'umuzi Lego man uriya musaza hari ukuntu nkunda uburyo atigita twigeze korana kera ikiganiro acitwa ngo Fit Fuck akiri umuririmbyi uragwana nka Diodonati oya reka dukore nyene izina nyene ry'umwuka biracamwo ndaronka rego kugira neza ko ubundi producer komeye ni Motsa amuzi Motsa yakoze indirimbo shasha yanje nawe nyina ari good kabisa Motsa so muri Iteka Music ari muri Iteka Music ni official muri Iteka Music kabisa man niwe muntu ukora ama hit ariko byaroroshye ko uza gukorana na Motsa kubera ko uno musi umuririmbyi D1 twari tumuzi kuri Trustbeat cyane niwe yarazi ati D1 no muririmbyi ameze uko kubera ko yimaze kumenyerana n'umuproducer kanaka aramenya how umukora igikorwa kikamera neza cyane byaroroshye yuko uza kuva kuri Trustbeat mu gihe yaravuye muri Iteka Music hanyuma haza Motsa byaroroshye ko umuntu guguma ari wa undi kuri D1 jewe producer wese turahuza kuko naye ndi umuproducer dushira hamwe ibyumviro tugatwika gashi nakindi kabisa there is no challenge there man kira gusa kuba ufite novuga ibisabwa kugira ngo umuproducer ukavuze piano ukavuze ufise ma ideas turacangira bikagenda neza cyane yego kabisa hari gihe mbigeze kuvuga ati ngo abanyakayanza ngo mugomba ngo
kugira gukasa abandi igihe mukoranye umuziki abanyakayanza mugiye je nibaza yuko bisa abanyakayanza turaje ega twe turaganje harira nimba atari twebwe ni bande nyene hako mune n'umunyakayanza agerongwe mu Kayanza ariko usanga kiyagiye cyari byamaze kubara umuntu arongwe mu Kayanza none aca mu Nyakayanza bro ajya mubona yagiyemo kubera ari umugore w'umunyakayanza bo ntabwo nagomba ndabizi usanga ari n'umunyakayanza never know yego aya mubona n'umunyamusaga man ariko yarongwe aho gasanga nyine umuvyeyi yivira mu Kayanza never know kabisa mwite D1 muririmbye ameze neza cyane muri kano kanya afise indirimbo nyinshi cyane mbere zinameze neza cyane turumva ko muri Sound Zone murakora ikintu cha production mukandikira n'abantu imiziki ndetse n'amamelody mushaka mukayabatamwo tukaza tuja muri Fashion Zone muri Fashion Zone hariyo impuzu murambona mu tugire rero quality cyane quality yo muri Fashion Zone itandukanye n'andi ma fashion kubera ko turaza aho badandaza impuzu ni henshi cyane abakora imirimo yo kudandaza impuzu cyangwa business yo kudandaza impuzu ni benshi cyane. What is the different man? The big difference ihari hagati ya Fashion Zone n'andi ma fashion uko dushaka gukorera ikintu ciwawe kabisa ushaka kurondera ahantu hose ukakibura ciwawe tukuremeye apara yuko hariho izindi mpuzu zitandukanye ushaka gusanga n'ahandi hose mugabo hariho special ikintu special kimwe kabisa ushaka gukorera impuzu washaka kuzana n'ama idea iwawe ukorera impuzu yiwawe ushobora kubona ahantu honyine gusa uburyo ugiye ahantu hose uzogenda hose ukayirondera ukayibura ndafise impuzu nambaye ndi Uganda aba diaspora bambajije iyo mpuzu gute yavuye he iri isa na shokora compre hejuno hasi yes ya mpuzu rero twayikoreye muri Fashion Zone izi zose nambaye zakoreye muri Fashion Zone bo izi mpuzu zose ariko ndambara mu masho zose ni muri Fashion Zone nabonye mufise n'umutayeri hari indani arabikora ashobora kuzugatora igitambara ajya nyene ati afise ama idea meza cyane yego kabisa woni D1 cyane gose nitumenyere kuba artiste b'abarundi bavuga ati reka dugura ama business rimwe rimwe harige nkora mvuga ati cyanye banka kubigaragaza ati hari abantu bavuga ati ngo je ni nugurura iki nigeze kugana na Ruriro umunsi umwe ndamubwira ati Ruriro uri umuririmbyi wa kera cyane warakoze cyane kandi amafaranga warayinjije kubera ko tukugura basi saro ibe yiwawe uvuga ati saro yitwa Ruriro yiwawe bwite wo ngo nataka ngo batubaniroge ambwiye ati abantu ngo bo muroga rero nkaca nibaza ati mbega abaririmbyi baba bareka kugura ama business ati bo baroga bimeze gute kuri D1 si gihe kinini umaze mu muziki ariko kandi si gito ariko waruguruye business uravuga ati iyi business kumbore ishobora kumfasha kubera iki iyo idea yo kugurura business nkiyo mu gihe tumenyere ko abaririmbyi b'abarundi si kenshi bagaragaza ibintu byo bavuga ati turafise bino nta muntu atazopfa bro nta muntu atazopfa ntuzoreka gukora project ngo motivinga abantu bazogirira nabi Imana iguhaye akajyo ukaronka ubwo buryo kora ikintu cyose gishoboka kugira ngo biteze imbere umuryango n'igihugu muri rusange ntugatinya abantu kuko abantu n'abantu n'uwo muntu azokoroga nawe azopfa iherezo rirahari ry'umuntu wewe wese sinaza yuko rero Jesse notinya gukora business motive ngo abantu never umuririmbyi D1 guca kuri no munsi umaze gukora imiziki myinshi cyane na cyane reka mpagarare ku kibazo cy'ama featuring featuring wakoze y'abaririmbyi bakomakomeye n'abaririmbyi bo hanze y'igihugu cyacu Burundi ndavuga ba Mico the Best ndavuga ba Soshomura n'abandi benshi batandukanye ariko kuri no munsi mu Burundi turabona ati D1 akubise featuring n'umuririmbyi afise izina hano ariko ikiza nagukundiye nuko ukora abantu bagufeaturinga indirimbo zabo zikagera kure wanashima n'aba abone babo bakaduga biteye ubwoba kubera iki gukorana featuring n'abaririmbyi bari hanze bafise amazina kuruta gukorana n'abari hano bafise amazina dukeneye kwagura umuziki umuziki dushaka kugumiza ngaha iyo mpamvu usohoka hanze y'igihugu ngakora umuziki ariko si kuvuga yuko ngaha naho ntabona isi indirimbo nyinshi bro ziri mu gikoni niko bavuga mu gikoni ziri mu gikoni bro nzana telefone sha nzana phone ugira udutsemo yarakumvisha indirimbo zimwe mu zo fisa ndakwereka numvishe nka zibiri hari abantu bashaka kwibaza kumenga ushaka kuba neza phone sha hari abantu ndetse ushaka kwibaza umenga ndiko ndakora amakora mu fisa y'amarundi you know bro yibone byinshi bro yibone byinshi cyane yibone byinshi cyane bro abarundi bakwiye kumenya yuko ko dufise ibikorwa byinshi ndafise indirimbo zirenga 200 ora nkiyi oya irasohotse bavuza cyane ora nkiyi
si gabanya volume urayumva mama numvirize gake gake basi ndabyumvikana yahise ona ngiyi yabaye mixed by Eliza Classic and kumwe n'umusani iya numvirize gake inyuma Murundi oya iyo sura zizo zose zo produce ma collabos si abarundi ifo ko bamenye yuko ndi mu kazi and they have to appreciate bafise umuririmbyi bro kubaza fike inyuma man nakwambia bro aza kurindirimba after Kakoma umuntu wakubise ngo bazi. Bajo, ndirimbo numvise. Muramba barita ntacyo mvuga ariko uyu musaza ari mu kazi. Yeah, tell them bro. Ari mu kazi kabisa. Ari mu kazi man. Cyane gose kabisa. Ariko numva shaka kubaza kino kibazo kubera iki ukoranye n'abaririmbyi bakiri bato bahano mu gihe cyo Burundi. Kenshi ari muto. Ibintu abaririmbyi basi bafise impano ariko imbuga zabo Ego. Novuga ko ziba ziri hasi ugasanga n'ibikorwa byabo nta views wagiye urakwiriza abantu muri yo n'ama views mu indirimbo zabo batari bwazishikane n'ibihumbi 100 amajana 200. Ego. Ubifata gute nka D1? Cyambere indirimbo zawe dukorana ziraduga sibyo none ziragira kure izina ryabo ndarihindura arigira izina sibyo none bisigura yuko abarundi baranyizeye ndetse n'abanyamahanga baranyizeye fan base yanje iranyizeye ni yukure sibyo none umuntu afise fan base yukuri nuko akora indirimbo ashaka gukora indirimbo n'umu upcoming bakamumenya bakamushigikira kinaco nuko twakoze indirimbo nziza bari nziza ko indirimbo yose nziza kenshi rakunda kugenda imana yihezegiye mpamvu mbikora bimaze gukora cyangwa amakuru bimaze gukora it's about business ndi muri business bro my music business that's why I want to say collab any kind of artist nimbari upcoming nimbari superstar so I have to work yeah Mato sumira ngo amakuru mu yavyaza umusaruro wo reka no bro you have to do it. It's a business to gukora ego kabisa so uko biri kose nibaza ko biba bitahuritse gushigikira abandi ba artist ariko kandi numvise igikorwa kirenze mu abantu mu muririmbyi bagiye kuririmbana we kuvuga kimwe bro nakwetse hafi ya bitatu we umvrije kimwe cyo abonye ko ari byinshi man nanze kubivugiramo gusa nabamenye ubupfu ego kabisa so uko biri kose nibaza ko umuntu akora kugira ategure ejo hazaza no musi kuri ategure ejo hazaza uhageze mutegure ejo yaho onyugeze hama ubandanye utegura n'ahandi so mu baririmbyi novuga yuko D1 mu baririmbyi novuga yuko awujangusha amafanzi wako nturata hasi abafana biwabo biramaze gushika ukiyumvira ati nk'umunsi byashitse nkakora indirimbo itameze neza babafana banje bakayakira nabi izogenda gute bro ndabwiza ukuri turi baririmbye n'abantu novuga ko turi abantu Sikuni Imana yaturema. Hafi kuntu no bwako ntandukaye na wewe. Bwako turi abantu tumaze kumenyera kubaho in every kind of life. Bumanuka, buduga, twaduhari. You see? So rero kuntu bimeze twe kutubayeho. Ndiba muririmbye, umunsi ushaka indirimbo ikakigwa. Uko abafana bari hitiramo bro. Baragira choice. Nta n'ikintu nakimwe ufise cyo gukora. Kugira ngo mufana akunda indirimbo yawe mugata ifunze nta kintu nakimwe gihari mufana wawe arihitiramo sikuvuga umufana wawe gusa ko ndashaka ko afise umufana wanje akunda by'umutima kabisa afise n'undi mufana akunda igikorwa canje cabaye ciza isi rero abafana barihitiramo nta kuba forcing aragira gute ndashaka ko indirimbo zishika 5 gasanga bakunze mwe zibiri zonyene their choice niyo yabo izo zabo kabisa rero ni kuvuga twe iyo bayatakiye bayakiriye pa problem mugabo ari gitangaje ijya imwe bata ushaka kutayakira neza wewe undi mufana akaba yo ndirimbo yiwe favorite you see siguri kirero bice bituma tugwiza indirimbo nyinshi cyane dukora ama sound menshi kugira ngo umufana yisange muri iyi wisange muri iyi that's it ni kuvuga ntiducike intege ngo nuko twakoze indirimbo peut-être ngo yakigwe by the way agenda hezagiwe Mana yaramezagiye abafana barakunda indirimbo zanjye barashigikira indirimbo zose zirakigwa yeah man kabisa ndumva ko ari ibintu byiza cyane gushimana cyane cyane abagushigikira ariko numva no kubaza ikibazo kivuga giti the place do you have nyene muri no our Burundian music kuri D1 wishira mu kibanza cya guti hageze iyo bavuga ati
icyo umuntu amara umuziki w'igihugu muri rusange D1 yiha ikibanza cyagute hageze ko bavuga ati none wa muririmbyi umara iki gihugu umara iki umuziki w'igihugu kuri D1 yishyira mu kibanza cyagute iyo hageze ku icyo kibazo jewe ntabwo ni ikibanza aha ko ikibanza cyangwa gitangwa n'Imana wewe bishizwe avuga ati gerageje kura impano mfise nawe dusanga turi kumwe canke abari hanze y'igihugu JD1 ndi like jewe nizerera mu bantu ibikorwa byanje bishikira sivyo nta kibanza ashobora kubiha ngo ndi kuri runugero ariko abantu bashobora kumbona ko ndi hasi canke bakambona ko ndi hejuru izo ni choice zabo rero kenshi twe turakora ibyo dukwiye gukora n'ibyatuzanye gukora abantu tugize Imana bakabishira hejuru nawe turaduga hejuru umuntu aduzwa n'Imana hamwe n'abantu cyese no kugira ni sishaka kumenya ikibanza cyo ndiko neza exactly but abafana canke abantu bashaka gutuma menya wondiwe bigatuma menya n'ukuntu nitwara kuri bo bigatuma menya n'akazi ushobora kubaha canke n'ibyo ushobora kubafata n'uko ushobora kubatreatinga yeah man kabisa ko biri kose nibaza ko umuntu wese arashira igikorwa hanze ariko wewe uvuga ati ninatanga kino kintu baza kucagira guca canke bacakire kuriya waciye muri challenge nyinshi zitandukanye haba ba promoter bategura ibintu by'ibiteramo bari aba boss haba ba DJs n'abandi benshi batandukanye wagiye uraca muri challenge nyinshi ziriya challenge waciyemwo uno munsi bimeze gute wagiye urazi challenginga nawe gute kwera ko ikintu kigu challenge DJ nawe uravuga ati kana nda challenge kumbure kibe kimwe ku kindi oh my god the question live in it just live in challenges people challenges just baravuga aruci intege you see ariko always work hard just kugira ngo tubereke yuko ibyo batubwira canke uko baduca intege we don't care and about to byitaho cyane ubw'ibyo rero byanci intege ni byinshi if you ask me I can tell you many things but there's no time it's not a good time do you have a good time just to ask me that so that's what a time of this ni byinshi cyane gose from the beginning to the end ntabwo ndashaka to the end but how to get muri akakanya hari ibintu byinshi byabayetima challenges mugabo ari uri denkre kabisa yeah so nuko uti challenge zarabaye zararenganya ariko kandi umwuga utagira challenge so mwuga yeah ukora neza gute nishaka gukunda kuba ugiye mu vyuzuye ari bya papa wawe uvuga ati asije nabirondeye bana bikoresha kushatse kubera kuvuga ati zisi nguvu zanye ni nguvu za mutaba yeah man kabisa nuko kubaririmbyi muri ko murakora no munsi mufise imiziki myiza wanashima mumaze imisi muri challenge idasanzwe no muririmbyi Big Farious aho Big Farious mu ntara ya Ngozi ibutanyerere Prito ariko muri Ngozi yagize ati abaririmbyi b'abarundi nta live muzi mukunda ama playback vya danje kuri D1 doratubona nawe uririmba playback kubera iki icyo kintu cyavuzwe ko ata live muzi kandi live zitagaragara cyane kumbure usobanura abantu badukurikirana kubera iki mudakora live bigenda gute kubera ko idiri yose ifise uburyo bitunganije kubera iki adakorwa live kubera iki ariko haravuga uko abaririmbyi b'abarundi na cyane generation yamwebwe urimwo wewe nabandi muri kuri generation imwe avuga ko live atari kirenga come on man nakivuga nakuye filme sibyo tukura amarori kugira ugisubize jenga ndagisubiza ndi serious cyambere ntabwo novuga ko no kwemeranya na Big Fizzo arabizi byanje kabisa barakoranye muri Gira Plaza muri 2022 arazi music live nakoze ku yari imeze so nibaza ko aho yavuze abandi ntabwo je ndimo aho uri kuyemo aho just ndimo kabisa waye wicoma abarundi bavyumve bako bari febe uzuguntu kubitana live uri kuvuza gitari bro je no producer ni gute rorimba ugana no menya nuzeya kugenda kuri beat yanjye so aho nikwemera na Big Fizzo aho je ntabwo ndimo kabisa aho kurande aho wowe nturimwo mugaba abandi bashaka kuba barimo aho nabwira abandi ariko ari abarimo aho ndakweba nabwira abandi jewe ndarimba ntuzeya music live ndazi piano ndazi guitar bisubira yuko Jesu inoenda kwigisha hanyuma reka cyengico nakivuze gatoya kubatayizi nabo hari impamvu abatayizi hari cyo kivuga ko bo kumviza Big Fizzo byavuze ego ariko kandi tuvuze music live siko tutayishaka aba artiste bose siko tutayishaka ahubwo ntagiboneka kokera abandibuka ko muri za 2022 abantuze ba promoter canke abategura igiteramo
baravuga ati reka tubitegure, you see. Turashaka ko habuzwe umuziki wa live cyane. Ubwo rero umuziki wa live usaba uburyo bwinshi my friend. Kuko nk'uno munsi je mvuze ngo bure music live je nshaka. Ejo nakwetse video. Nakwetse video ya P Square. Ndavuga je live music nashaka kuva kera yari meni. Music live irimo na tuzeya uba wategura ibintu byinshi bro. But igusaba na team ikomeye cyane. Ni ibintu binini cyane kabisa. But bivaye no mutayi babisaba. Umuntu yateguye igiteramo ntiyoronka amafaranga ampa. Kandi nawe rega yohomba bivaye na tele dukoreramo. That's why bro twikora ama playback ama kandi nikangana mubwire Big Tizo Grand Frere the legend ndamukunda cyane arabwira akana no musta urashaka kugira performance ahantu ari ndimbo yiwawe igasumbwa vibe n'umu DJ urumuririmbyi nyeneye umu DJ akakwita vibe ikaze kuruta yiwawe kubera iki none azi kuririmba agira nuze ajana na gam oya ndikubabaza nyene mwege abantu mudukurikirana mu yawe ni kumixa gusa kuryoshya ibintu tu arakubita agafata microphone yiwe akarimba ibyorogame byiwe ariko abantu bagira vibe that's why umuririmbyi reka karimba playback urabonye video nakora uciuja kuri ya video Big Fizzo yavuga ati abaririmbyi ntimuzi kurimbira ku manote ndiko navuga ako kubera ki mutarimbira ku manote bidisu none DJ arimbira ku manote oya ko vibe bayasaze mbanduze muri public so dukeneye like public iryohego utaza kurimbira ku manote byabika abantuze ya gusa I don't know nimba bishoboka yuko ushaka kugira gutuma abafana bagira vibe make them just feel the music kwirikose ko mu DJ arabikora je na postinze video ya Diamond kuja kuna pa Dangote babala you see Simba babala usanga rero kumyaririmbye usanga Dangote babara Simba babara ugire ku manoti none gihe ucubiririmba muri public usanga ahantu abantu benshi bro ujya mu nyuma yo kumva gute kubujya kumva nyene kandi baza ko buri muntu wese afise style aririmba mu ndirimbo ziwe bigoye kuhindura bama side biravana performance biravana public kugira ngo uririmbe ntuzeya ku manoti ariko kandi kujana n'amanote biba kenshi muri music live bivuga kubahiriza kuri playback babigoye biragoye hako arabandi yakubitira mu bintu avuga ati umuntu ashobora kuririmba indirimbo yiwe ngo kamenga si yiwe naje biramaze kuba nkakoresha playback nagenda yiga kuri tiza ku minota 2 ngo akaba wari muri izo nagenda yige kabisa akora tiza akora amasport Minimum ugasanga ukamenga ngo si yiwe umuntu nimba hari nagenda yiga nagenda yiga kabisa agende kwishure akora tize kabisa basa akora mabudo mu rugo basi byose birashoboka sinabonye nawe ufise agapine ukazana mabudo kabisa dio navuze ati je ku ruhande rwa live music jewe Big Farious nta nkuremwe kubera ko arabizi kuri live je ko ndi mubi ariko abandi nimba bahari batabizi bavyige acha aravuga ati kurimbira ku manote kiragoye ariko cyane ko karirimba ama music live nyene cyane biragoye kuririmbira ku manote kabisa hawo navuga ngo uramukomyera oya atopinzo muri agent arabizi ko namufana kandi namukunda arabizi ko ari mukuru wanje so ntabwo mvuze kuri side yanjye ko mbibona cyane yego kabisa nuko tugenda dusozera ikiganiro kwera ko tubaza gukora ikiganiro gito cyane kubera ko ikiganiro kinini kumbura n'igihe cyo ruhisha n'abantu ikindi kibazo kiravuga giti hari video yagiye hanze la fois passé iyo video yagiye hanze nibaza ko yavugishije abantu benshi ngira mvuge ivyo nabonye cyangwa ivyo numvise koko Big Fizzo arigeze kuvuga kera ngo ibi bintu ngo vyariho ngo vyamyeho nanje barabinkoreye no mama yitwa Merida aho yavuze ati je nateguye igiteramo ndagikubitamwo muririmbyi Shabi ndetse ari kumwe n'umu MC Ami Pro asanga ari mu Bubirigi muri Belgique maze gutegura ico giteramo akaba hari ikindi giteramo ca Mr Kai Ging ari kigingi ariko acaza abantu bambwira ati ugakoresha bano bantu haza kuza ababo nibaza ko mu gitahura abantu nuko muranyumviriza haza kuza abantu ariko kwa Kigingi naho haza kuza abantu ba Kigingi bisigura ko baratandukanije hazoza abantu bameze uko hanaho hazi abantu bameze uko ariko muri ico gihe mama yitwa Merida ntarazi ko kintu gihari kwera ko muri staff isanzwe umurondera abaririmbyi yaratanga dira ati ndondera abasanikana kanaka Diwani nimwe maririmbyi novuga ko bakoze
bigeze gutrendinga vya danger basohoye indirimbo yitwa Ndi Umurundi mama none munsi kiri mu ba diaspora none munsi bakikorera challenge kuri TikTok ndetse inageze ku ma challenge menshi cyane urumwe mu bantu uvuga yuko wagiye muri ico kintu ati kwereka Diwana ataja hanze y'igihugu kwereka Diwana atava mu Burundi aje hanze kumbe hari ibintu bituma muri Diwana atava hano kuko maze kubona iriya video ya Merita yigishije iki Diwana muri rusange mugiye kuvure utowa wa making nyene sure ko kuko hari impamvu yo bituma Diwana ataja hanze y'igihugu webwe iyo dukoze umuziki abari dukoze umuziki batuzi ko tukoreye buri muntu wese ushaka gufasha ndashaka ko indirimbo igafasha umuzungu igafasha umwirabura igafasha umuntu wari wese so rero I don't know who are you ushaka kugira making a difference ukona ko umuntu atandukanye n'uyu wowe urinde wewe cyo kintu ndacibaza cyane gose ndaza ko jewe iki umuntu ashaka gufatirako nk'umuririmbyi narigeze kubaza muri video nari nakora nagahera ico gihe but just ask my people, ask some friends, ask some families, ask some like abantu badukurikirana bakunda ibikorwa byacu bakunda umuziki muri rusange ask them nigiki ntarakora nkwiye gukora kugira ngo ndonke izo opportunity zo kuza gukora amashow outside of country sinzi ko nakishuwe ariko naje maze kubona iyo video nagize meditation ndiyumvira ibintu birabakwe canke ibintu nyene baba bariko baravuga guco ahubwo ivyavuzwe naho vyavuzwe na nyene igikogwa rero ko byavuzwe na nyene igikogwa ndavuga ibintu cyo kuba ari kuko deja ntiyo kuyadukiza ngabo ikintu kitari cyo rero nta muntu numwe yarakwiye kugira gutandukanya ubwoko bw'Imana aba boze igikogwa kiba ari cyiza kiba cyagufashije niyo turapressure ukampana uzagaciro nkaguha agaciro gutyo tukakora akazi so rero bibaza yuko ibyo bintu abazungu bazanye biragoye kuhaba umuzungu ngo ateye ikintu ngo ntikigende abazungu bazanye biragoye ko bizohava petete mugabo twakwiye kubirengera tukakora akazi tugashimira uwakoze neza ari wese tugaha opportunity umuntu wese yakoze neza titaye ibyo abazungu bazanye ko abazungu barayizanye bace bigira mu byabo baca barigira baradusiga baratera imbere bageze kure mbwa turacaye muri ibyo nyene nta bizo tugeza babiduteyemo babishizemo gusa turasa abo bizona twica tutavyikuyemo bisa ko ibintu turengera tugakora ubuzi bwiza tukiteza imbere ibyo si byo gufatiraho bro tuvuge rero ubukozi kandi akunda kubibona sometimes no ngaha mu gihugu ndakunda kubibona rimwe kuko sinatahura ukuntu ubona muziki wacu sinatahura ukuntu menga duharanira gufata only Burundian music industry When maze kubibona ukamenga buri musani wese ndi kubivuga kubera yuko ni ama reasons why ikija kwibaza for which reason we fight just for trending in Burundi only ufate nuze like dukora umuziki ufisa akagwi kawe k'abantu ubwo bwibugnyere buhari bwo buce bitumenga tuko tugwanira gufata Burundi gusa yaba tabugwe buhari uvuga ati jewe ndi star boy ndi mu journaliste w'abaririmbyi bose cyangwa mu promoter w'abaririmbyi bose nico gihe dukora dusohoka umuziki dusora umuziki ariko muvuga ati genda mu journaliste wa D1 I hate you bro ukoze tukorera ngahe muri industry aho nyene wacu ani ndani naco twokwimana aba wononye muri piste kabisa yasaba ko dukorera hamwe kurandi kugira ngo batere imbere bagere kure umuziki w'umutima bakoreye hamwe bashaka kujabukana umuziki bagashigikira impano yose teye imbere kabisa yose kirakora neza bisigura ko ivyabaye kabisa barabitunze urutoki kabisa nago buri sawa kabisa kandi ndazi ko sije nyine bivuze aho rero turatinya kuvuga ibintu ariko je ndabivutse harakantu mvuze kanyohe ati muzungu yarakoze akazi aragenda uno musari gihosanga ariko ari ikinira umupira ariko ari ikinira za biare ari muri piscine ari muri etage ya 15 ariko ari cyateragiye muri Afrika avuga ati aduteranya bro ari umuntu yambwiye ati muri Kongo biragoye ko umuzungu yari gukora ivyo onye cyanye muri Tanzania kubera ko nabantu benshi bavuga indimi nyinshi zitandukanye bazi kicyo kimbabaza bro bagagu gato kari nk'abantu bake tukwiye gukundana kadukwiye gukundana ariko dufise ibibazo byinshi you hate me bro I hate you so I don't know what we're doing mari birababaje sana I don't support you nyene sindakwishimiye
uteye imbere ngira inzigo what the fuck igihugu cyacu nyene sinzi ko byagenze ariko Imana izabikora ago bizagenda neza bizogenda neza kabisa kabisa reka tuje neza na neza nturavuga kuri Iteka Music Iteka Music rimwe mu company zikomeye cyane ariko no musizitumye Dewan ari wahagaze kuri no munsi hako numashaka kumenya Iteka muri no mwanya uyakahe gaciro musaza Iteka Music nikintu wageze kubituka we kandi Gane nako ndabakanira munasubiye nzona bica warigeze kunduka zona bica wabonye kuntu wakoze something good man Starboy the Ship you are good wanna bro Iteka Music someone tell us ngo we don't know English why bro we know what tubwira uko we know man tuvuga ikirundi kubera yuko turabarundi some people ngo the promoters from Burundi they don't know English you have to try guys mba mutakizi mushaka try you know English man you have to try yourself this is kirundi ndiko ndavuga ndi kirundi aje muje o hanze mwakira mapema sana you better do it je ndi mubi cyane man anyways Iteka Music nuko ivuze ni company nini ndetse reka tuvuge ko ari Iteka Media kubera ko ibintu byinshi utuvugana bafise n'ama stage bafise stage yo gukota stage yo gukota narabonye man kandi nini cyane muri mbona bayikoresha bona turi kurwangana aho hose huzura abonye bayikoresha no mu rumuri rw'amahoro mu bikorwa vya president bayita generator nini cyane so ashobora gukota mu mashow amakamera bayita gutama n'amakamera yo gukoresha screen uzibona so umva amatara amapacha ibiki ni company yagutse cyane ndanashimira cyane gose ko turamaze imyaka 5 dukora hariho amarebo yaje mu nyuma yacu ariko atayahari yagiye kabisa yagiye atamaze imyaka 2 so niyo mpamvu ariko nawe ngira baratinye rebiri mu musana nakubwiye guca rebiri mu muririmbyo none uje kwishaka amabuye kubera iki wikorera amabuye kubera iki cyane nyamusi narakubwiye ati bro ibindi byose ewana uzovuge uzonuka ibindi byose ariko naragukomye ugeze kuri Iteka Music make respect agukomye kabisa make respect bro uzoza yuba ni company nini maze kumfasha ibintu byinshi umunsi benshi baranzi kubera ko kubwo kubushira mu mitahe Iteka Music kashe mitahe mashaka kumenya Dewan ninde so respect kabisa katubandanye kumbe tujya ku musozo indirimbo rekasha ni indirimbo itaramara kwezi era kwiza kwezi ariko kuno munsi maze gukwiza umuliyoni wa views bro YouTube yawe ihagaze neza reka ndakubwira ati congratulations man thank you sana urubuhadoka cyane kubera ko twaririye ama miliyoni kera ariko no munsi indirimbo yawe ibuze umuliyoni babigoye cyane yabigoye sana indirimbo rekasha ni indirimbo imeze neza cyane ni indirimbo twatanguye kubona challenge wayikoreye mu gihugu cya Uganda uherukira muri House of Influencers cyane yarimwe abaririmbyi benshi cyane gusumba abandi ubu yari niho wa dropings igikorwa cyawe indirimbo rekasha ukifise nka Bruyo cyane ukifise nk'indirimbo yawe kubera ko ntwari bwayihereza abantu yari kiri yiwawe urabona neza na neza ko izoshika higeze kuri no munsi byari bimeze gute kurande kwa Diwan confidence ntabwo ijana ku ijana ashaka kumenya ikindi bishaka gukorera umuntu isi ko turakora ariko abafana bo nibaza kukwereka ati ikintu cyawe cyagikomeye ariko rero sasa je nayivugije Uganda n'abartist hajya mwaracirinze ku buryo muvuze ibikorwa bya bro vraiment yaga mwubaho cyane mwakoze ibikorwa cyiza cyane gose kubera yuko twahora duhuzwa na corona tugahuzwa petete n'akandi kabazo kabaye ngo turirimbire ntuzeye turimbe nyene indirimbo yo ku bari yo gukinga sida yo gukingira abakenyezi ariko bro yaga yaraduhuje vraiment turaciringa fresh turaganira turaba friends ubunyere basani turabona ko dukwiye kuja hamwe mu gukora vraiment kabisa yaga respect sana ikira kintu ari cyabigishije cyane kinini ego cyane gose kabisa rero indirimbo nari playing hariya turimo wayumvishije bande turimo turaciringa n'abasani bose bari ndaza ko abari mwari mu baza hariyo ba Fernando Melanin Mokens Van they playing a bro ewa ndabona vibe bagize bona barayishimira avuga ati indirimbo yo sasa shaka ko ari nziza rero ngazino nasobanze challenge ya mbere Jesse nanzi ko ishobora kuba ari ku rwego rujya ewa nambona ibintu bibaye binini kabisa avuga ko mbe indirimbo Imana yayihezagiye mu gwizi 3 mbone kubisa umuriyoni avuga ati ewa TikTok nayo ugeze mu 50 kuri TikTok mbona abantu n'ama challenge ubigeze mu 70 na birenga gatoya so urumva ko vraiment indirimbo yakiboneza cyane
indirimbo nabonye warakomye n'abanyarwanda baza aba influencers bo mu Rwanda ndavuga ba Miki Aroni mutipa ba muri Amerika ba Asia bande warabakomye kabisa bari gukora challenge zirada mo indirimbo niwe nakubwira bro indirimbo nyene bafana bari hitiramo Imana yihezaga indirimbo iragenda cyane yego kabisa ugerageje kuraba indirimbo yawe rekasha video irimo umwana mutama Jeza vy'igihugu nanje cuntamwe sinakubwiye bagwa bansaba indirimbo ndazigiyemo mane bundi ziraheza kiko bagwa bansaba nimero y'ingidi ngo namwo yaba aya mwana ra eyo kabisa abakora asumira amato asumira ngo inoti wari shuri ya mukobwa ngo irarenze ubonye bakora ama post agati diwana rirekura ku ifaranga kujya nyine wabibonye bro ubundi urari kuri inoti kujya nyine wabibonye bro girushiremo ikiremwa nende ubizi rega trapeze hako na mahano yabereye hajya kumenga hari vibe zirenze uvuze gute nta mahano yabaye hajya cha sinzi nane wari urashaka kutubwira yego hako je ko atayo nakozera batakoze nawe yo kuba nande byari bimeze gute muri location kumbure abantu batari bahari reka mbwira abarundi kwanza gatoya nari natuje kwisura iyo ndirimbo nari ngwaye ibintu ngaha no ngaha so sinifuza ko byoboneka muri camera nari ngwaye na barabangiye na operation mu kuguru so byo byakunze cyatumye navuga nteba muri location rero yari vibe duhereye kuri wewe wowe wari kirara no sa man nenekerezwa ku kwatinga nyene nk'umuntu yakoreye ifaranga sinanzi ngo ntuzeya gusa kundangiye hakura bizi yuko je mu kwatinga ndi mubi yego kabisa bro muri video barabe menganiwe ntuzeya menganiwe nyine indirimbo bro ariko umwana kujya ko nitangura ari gutambuka man hako dusaba abakobwa beza by the way barahari beza gusa bari nyegeje agaragara neza bese bari nyegeje bro barabanyegeza I don't know why sinzi go maybe sanga muri abono si oya niko nona bro niko nona sinzi how bro I don't know aya jora biziko mwana wa Prophet Joshua ego sha Prophet Joshua abafashe kungidisha muri video nari muri nako ndagitinga manje yara kazi nyene yo kara kazi irategeza ho gakora nkuko mwakampaye kwera ko ifaranga ryanje nararibonye ubundi ndashize ku mufuko ntibisigura ko ncandeka akazi kabandi ndagakora neza kugira kagende fresh bone ni video novuga yuko yari imeze neza cyane nakunze somehow nyene yarimwo vibe kuntu nyene ugerageje kuraba harimo nyene aka vibe nyene nisi ndimbo mugenzi wa Dramatic ego sha expect kabisa so nuko rero uno musi tukubona muri D1 ariko ari byinshi abaririmbyi benshi baba bibaza usanga tugataje tuzi kuko uno muziki w'u Burundi urabona gute muri rusange hari wavuze ati mu myaka 2 iheze muziki ntawo wigeze ugera ntago wateye imbere wagumye hahandi nyene uno musi umuziki wo mu Burundi urabona gute nka D1 bo ego harabona uze yazihenda views zihenda asanga kubise uze indirimbo izasanga views tete basanga ya boostinze cyangwa bo akimba nk'umustar akoze nk'indirimbo imwe gusa cyangwa zibiri ico yaribaza yuko nta bihuriye no kugira no gutera imbere ariko umuziki muri rusange bateye imbere abarundi ikintu cya mbere barawutahuye batangiye gukunda ibikorwa byabo ariko naza kare ku mpamvu z'uko tubaye ibikorwa byiza ko nasanze umuntu agoye bro umufana w'aragoye ngo kwemeza aragoye kwemeza ugiye kuri stage bro aranga kumedita kuraba gakubita vibe ariko arakuraba gute arakuraba bro ora mu bindi bihugu arakubuze bro uri D1 ugiye kuri stage ni vibe bro arasimba ariko acha kuraba kanza kumedita risk niwe canke siwe abafana muri kutumedita tujye kuri stage nyene yandimbo mu buzima vibe wete vibe musaka boss of kimakazi so rero habone stambere mu bafana b'umuziki batangiye gutahura umuziki umuntu wagihendwa kuko barabahenda ngujya umuntu bakomeye umuntu babagira barumviriza bakanara bakavuga ati iki ni fresh kabisa iki turacyaki nago badufekinze iki naco badufekinze ushima bagufeki iba fake no bagusupportinga kabisa yeah so rero iterambere rabone ririmwo no mu buryo bwa nuze bwo gutahura ama platform digital platforms na YouTube n'izindi bitibye barayitahuye cyane izindi batatahura cyane nayo ariko abajeje network nabo bavuga kwiki oh my god uko biri kose nebaza ko umuziki waramaze gushika ku indi etape waramaze kugera handi hantu vraiment byari bigoye ko tubibona ko uzogera aho ugeze igisigaye no gushiramo ingufu nyinshi
haba mu baririmbyi haba no ku ruhande rw'abafana kumbure kugira ibikorwa bibandanye kugira iki kumera neza cyane kumbure tumera nk'abaja ku musozo wadutamwa ga freestyle kasha basi akatwa karirimbana bro sibyo no kuba nifitiye sponsor nka mu poster bikujya he kuba nikuriye modoka nka poster bikujya he kuba nikundira abadiaspora bibajya he mu diaspora hatari ari tayari kabisa kamukene ubundi urakunda ba diaspora urukundo sha bese nkunda ba diaspora haja wayisoye kugira ubereke ko bakundara tenda bakunda bro inda turakunda they support you ba supporting muziki Burundi barifuza yuko muziki uri watera imbere babishamo ingufu nyinshi ngo tube hafi biduha maho n'umuntu ashaka amafaranga ashaka imitayi no mu diaspora abantu bakunda none tube hafi biduha maho mu diaspora w'inkumi ari tayari yazana mutemwe urukundo aho ushaka kumwononara abasani n'umuzi ko murabona makuru turayafise I'm joking bro anyways makuru tuba tuyafise murabononye oya kabisa uwo si jewe uwo ninde uwo ni wewe uwo ni DJ Nshuti uwo ni DJ Nshuti ariko just ndimo ukunda ndimo kabisa ukunda ndimo gutwara ibintu ku murongo ndimo the true love man ariko ibyo guhemuka sindimo urukundo ruri rwa vrai vrai cyangwa kabisa rwa vrai umukobwa nahaye urukundo mumenasa abantu oya kabisa ariko kera wajusona indirimbo za true story kubana nyene baba abana babaye akuntu babirese bro muri kugera muri vibe bro ngo warungi utu emoji ngo baci baturungekira abandi byarabaye bro test cyane kandi ntabwo byabaye kuri jewe gusa DJ Nshuti byaramubaye twagiye hello my baby sitaki shower sitaki bira wewe ngumani inside now just amasaha ibyishimo je nabuza handi nabisanze iwawe ufise icyicaro mu mutima wanje kuri kapitale niho wibera akandika kwikira 20 uri mu mutima indanima wene smart bingwa neza ibyawe gusi wanje nitiza amaso yawe kuvadira yes tukona D1 all the way from Iteka Music no Murundi numwe mu banyemaro dufise igihugu novuga yuko gituze kwera kugerageje kuraba n'ibikorwa afise siba abandi mwiteze ngo bazozima kabisa afise ibikorwa vyiza biri mu gikoni ndetse binameze neza cyane vya danje mu mushigikiro mu baririmbyi bameze neza cyane numwe mu baririmbyi kabisa tazoba tahazi cyambere ndamukunda kwera ko afise indero icya kabiri ndamukunda kwera ko afise indero kandi aritonda bisigura ko ibintu bikoramwo ubikora ufise indero utuje byose birashoboka bikagenda neza ariko nuwatangura guta indero ku bantu mzee tuzafanya hivi ntabwo nabishobora je uko nyene reka ndagushimire my brother ku mwanya wawe thank you very much and I really appreciate your time and your love and your supporting Indian music nagukunze bro nagukunze ukuntu we nucagura afise ayo du promoter turaho bro sinaza ko nya mu promoter nani cyane no mu vraiment sinaza ndamuvuga izina ubu for this time so but I really appreciate kabisa umuntu akora bikogwa mu buryo umunyamwuga muri make ushamwe kinyamwuga mu bikorwa byawe kabisa keep pushing keep going up and God bless you abantu mukurikirana Star TV mbana kumushigikira umungu mwiza ameze neza cyane give them the address ya Fashion Zone anavyibagiye bro hano ikorera Fashion Zone ikorera mu Kamenge muri quartier Kamenge ahantu bita bajya mu Mirango muri Mirango muri Mirango ya kabiri ku 13 ku ipave rigenda ku ivuriro kwa Buyengero tushika kuri Fashion Zone ugatora ibintu bitandukanye hanyuma coming soon project ihari ni Sound Zone abonye mwambika n'abasani mu mavideo yego indirimbo yari noji ariko nayipo Sound Zone niyo abambitse yego ku gisire cha danger riprariya bro wakibonye nenda bakibonye ndavuga ati iki kintu ko hari bakimpaye bro hagera urareklamati kweri kibatagihaye je batwage indirimbo y'umusani isohoka kavuga ati indirimbo kubeka itabaye gwanje ndaki kumva nyene ryoshe yego ma kavuga ati indirimbo ariko kuba gwanje vraiment cyangwa kumva ati kumenga barandirimbyera barandirimbye canke
Ayo ndimba nuzegeze gusaba umutipe mu Rwanda ra. Umba sohora indirimbo bro. Nana yanditse nyifise uko nyine title everything. Usanga bitandukanye melody. Ndavuga indayitaye. Turayiheba kabisa. So brother kada gushimira cyane wakoze kumpereza umwanya cyangwa guhereza umwanya abakunzi bawe na cyane abakunzi ba Star TV abarundi muri rusange. Mani guhezagire. Thank you. Bandanye utera imbere tugiye kugushigikira kandi ukitwangusha na sisi tutakwangusha. Sisi kawaangusha. Thank you. Wakoze fresh kushikamo.